Potpisano, zapečaćeno i isporučeno, gazda Preminger. Zna li da sam ja iza ovoga? Nema pojma. Zadrži je ovdje dok se ne otkaže vjenčanje s kraljem Dominikom. Potom ćemo vidjeti za koga će se kraljevna udati. O, baš je zao. Baš kao i njegov pas. Možeš li me odbaciti na krov? Ne znam baš. Pa previsoko je. Ti to možeš. Vjeruj mi, Herve. Samo broj do 3. 1, 2, 3. Hvala, Herve. Što se mora nije teško. Serafina! Ne smijem se pogledati u zrcalo. Ana Marija! Ana Marija, draga! Pa gdje si? Gdje bi mogla biti? Nije bila na doručku. Nešto je na njezinom pisaćem stolu, veličanstvo. Pismo za mene? Piše da je pobjegla. Da se ne bi morala udati za kralja Dominika. O, jao meni. Pa to je strašno. Moramo je naći. Možda je ozlijeđena. Odmah ću poslati ljude da je traže. Siguran sam da nije stigla daleko. Preminđeru, što bih ja bez vas? To je sramota. Ovo je najteža uvreda. Ja sam sigurna da ćemo je naći. Zahtijevam da se vjenčanje otkaže ako se kraljevna ne vrati do kraja dana. Ovo nema smisla. Zašto bi pobjegla? Uvjerite se i sami. Jorgon, gdje ste ovo našli? Na kraljevninu stolu. Možda bi ja mogao pomoći u potrazi. Zašto se vi